Ngikubingelele mbukeli ngiphinde ngomukelo kwesimanje sokuthela zona indaba eyifika ngaso ke isikhathi umnyeza ku-TikTok ukhala ngamajongo ke azofuna ke ukwenza ke izinto laphana zayo ke i-Valentine njengoba sazi ukuthi nge-14 zawe uFebruary kuba khona ke i-Valentine lapho ke okulusuku olubalekile ke labantu ke abathandanayo mbukeli ke awuyizwele ke nangu ke umsiyamyeza ekhuza ke amajongo ukuthi ke engenzi ke lezi zinto zama proposal laphana ke emamoli ke ukuthi ke epropose ke abantu ke ababathandayo ngempela phambi kwabantu mbukeli abike nabantu laphana ke kuma-comment section ke abayibekanga phansi bephawula ngempela ukuthi cha siyamyeza ke ngempela ke ukhuluma ke iqiniso ke akumele lento ke yenziwe ke iwona ke amajongo lento ke yenziwa ke abantu ke abangazazi ukuthi bafunani ngempela ke ezimpilweni zabo lento ke akusiyona ke eyobujongo akuyona ke eyomtsizo mbukeli ngabe kuthini ke okwakho ukuphawula mayelana naloko ke lolu daba lokuthi ke ngempela ke ijongo lingayenzi ke i-Valentine nomuntu ke elithandana naye asehlesi lapha na ke ezazo comment section mbukeli sizo uvo lakho ukuthi ngabe ke wena uthini siyabonga amatshitsha wayeuqomana wodwa laphana kuma camp nasemcimbini yonke esuku ihlanganisa izintombi musana ukufihla lento yene yokuba ama lesbian noma ukuthanda amanye amantombazane niwafihle ngendaba yomntombi musana ukuphoxa into enhle kangaka kwaZulu siyazi lonto nalento yene ukuvelela incabuzana emloyeni nje ningamantombazane nayi futhi enye into lapha ephambana khona likunegenge encane ethi ifuna amatshitshi wona afuna amakhehla noma abantu asebe successful empilweni iyaphambana nto ngiyazi ukuthi yenzakala kanjani ngapha igenge encane ihubha amatshitshi awayifuna igenge engangawo afuna amakhehla ase successful nempilo emnandi izingane zithi zona ngancamela ukuthi imane ihambe ziyokhala ku Dubai kunokuthi ihlale nomfana lana ohluphekile uthi omunye ukhethani umfana oneqiniso nomfana onemali ethi intombazane ngizolenzani iqiniso mina bese enye into ke ngifuna ukuthi nibheke le Valentine weinsizwa musana uhambe nisiphoxa lapha emamall ne lento yakho ukupropose umuntu ongenamathemba nawe ongathembele kuwena wena uthembele kuye ufika lapha na maye uthi uyafika lapha sekubona ukuthi uyampropose abone lento leni izotrenda izozibona ngisho nawo usibu bamapholo nesigwili sakhe lesahlezi simprovide ngama favors sezomelwa yona yonke lento leyo ngawo umasaka nje nepholo elihamba ngelambu ngazona zonke izinsuku qala kudecline lapha silobelo busy la wenze ngathi awuphoxeka ngala yeke leyo nto leyo intombi engenamali ke ikhekhe ngolwesihlanu izobe ngaphethe ama gift mase ibonana nabantu baza bathandana zobe zilibambe nje ngalosisi lo sizolideliver ne kodwa ke niyakwazi ukubukisa nani mantombazane ngenxa yendlala iningi lenu liyadayisa uyacabanga nje ujolana ezigwili abantu abanamakhosikazi abo nabantu bade baba nempilo kunawe ngesimo sokuthi bakuprovide imali udayise ngobuwena and lo muntu uzazophinde futhi nixabane nihlukane nawo umfazi maya kambamba endlini uyazinikela ngapha uzophinde futhi udlulele komunye phela ube ukhumbula ukuthi mawusukujwayela ukuthola imali noma ukuphiwa imali ngesimo sokuthi usebenzisa onakho inkinga yodwa leyo nto le kumnandi uba intombazane yazi makhonto oyifisayo empilweni ungakwazi ukuyi-achieve uvela usebenzisa isithunzi sakho ngisho ukuthi uyasebenza yabona ukuthi kunohlobo mhlawumbe le-LV noma logutsho ngali-afford uvela usebenzisa isithunzi sakho uyibulala unembeza wakho ujola nabantu abanaleyo nto leyo bese kube ngathi ke manje wena uyaflexa nani yonke leyo nto leyo kanti hayi sebenzisa ubuwena engathi awunazi izikweletu nalawo usebenzisa khona sebenzisa ubuwena nje kuphela ukuze uthole zonke lezi zinto engenazo hey sis ihlazo nina niqoma la lentozaneni lapha kuphi le Thekwini nibheke leyo nto leyo iThekwini lincane kakhulu abafana bahlangana phambili njengebhande oyazi leyo nto leyo nonke la batshitshe ezigwili lawa nani yonke leyo nto leyo yazi lokho sekusebenzile kodwa kwenza ukuthi lokho ukuthi nokuthi yonke leyo nto leyo just abantu ngeke banitshele la on social media niyobona nje abantu beluzi potential kunina abanye baphila ngani nani ngoba sebazi izinto eziserious ngani Thekwini lincane kakhulu KZN nje kwaZulu Natal futhi negoal nje into eyodwa ngoba kulinkene kuzomi uthi hayi itshitshi lihamba ukuthi kodwa umuntu walo oyiboss ureside egoal nani yonke lento le khulana lekho itshitshi akekho indoda engarentela itshitshi iflat lika 10,000 rand bese ithi ibeke libe kuthi itshitshi nomfazi ayikho leyo nto leyo sanidlala ngathi nina khulana